Thoma Kimiru ta kithomo kingi bububwijanite na uruguri rwa skuru ya gukiritana iretongeretwo ni mukaririgiti wayo kiraito murungi skuru ejenjeru ira ejanite na skuru ya Kembwe kethirwa kinya kya mukirari toba ukurubo miaka 2 mwanka 60 atongeria nkaboba kumwa miru bareo kiraito murungi na kinya Professor Jacob Kaimenyi nibo karikire uruguri rwa kithomo giki kiria gikuejanwa kuma certificate mwanka degree. Boniface Mongera na kurikithia mbere kiatho kiambiria rwimbo rwa Kimiru irurambiri na kuringwa rwa kinywa munini kwa munene muchungo kwa muchunganio kiatho kia mata kia giankanya na gikinyira kathumbene muntu onthe karanthe uguru kwethira kwina kamunya kuthikira kire kuendelea gikina kyo giukari kiatho kia mwanya kire gikite history ntukwenarwa ari university kimukurukira ngwatano gavana Obero County bona kirito murungi baruguritie mathomo ja kuritana mugambo ja Kimiru amono ntwire Kimiru gikura as Professor Kaimenyi said urita nturene kinya nturene kabisa Miru ekuru bagweterano baikuina randumbo cia giku na Imiru turi ana betu batukwera Kimiru bojo barija batuba bakebya koko na gitu muno mugamba yute kaure na nekenda ruthiomi rwa Kimiru na nkwaga ya cia Kimiru na muinera ya Kimiru na mantu ya utamaduni ya Kimiru yateke kura na yateke kuula University Kemu gukurukira rwangiro rwa mathomo kana education bakethirwa bagita mathomo ja Kimiru are professor bana ne kuma Kimiru ne bakethirwa bakiritana. Start with certificates, then we go to diplomas, we go to the degrees, and we can even do PhD. You have heard some of us, our lecturers, and the lecturer next to me here is actually doing a PhD in Kimiru. I'm going to be teaching here, and I also hand the Center for Leadership and Professional Development, where we will be, it is hosted. Kitu mzuri, shauri itakuwa utamaduni na lugha ya Kimiru itaweza kufunzwa. So mimi pia ninarudi shule, nilikuwa nimejifunza lakini sasa nitarudi shule paka nijue proverbs na hizo zote. Mogwe na moroto jumwe jo kurudia Kimiru Institute kulingana na kirito muronge na visi ataya igo shokerero jo mutarone no tukuna ntuba bainge barane Kimiru inde batije kwaria kaninya kwandika na Kimiru. Turua tu Kimiru history kenda turikana our ancestors bagwe wikriteta ya buri professors na bishop butendi do bureo kedra te kaurobe shau na komenjwe baburi tiremboa. This is historic, it is fantastic. We will support this national institution. Na nonto nakyo Kimiru kirenkanya kirebata na nyakire umithio ikiromberi giteikathegeiye mugongo jwa Miru kuma thuchu mwankatonyere bobe bwa kenda bwa 10 igicokete giatiro matake thuri kerwa kiratura nke reporter Ntoshero TV kuma University ya Kemwaja Nairobi kenyina ngine nekine kemusho Nairobi mbeta Boniface Mongera.